Ljudi, molim vas, malo mira, molim vas. Ajde, sjedite na mjesta, ajde, dosta više bilo. Gledajte, slušajte, molim vas. Ovako. Dakle, vidim, svi smo ovdje. Dobro, slušajte, ovako, gledajte. Znam da niste imali godišnje, ali smirite se. Evo vidite nju. Sigurno vam se sviđa, mislim, stvarno je, pička je na mjestu. I ona vam je, dečki moji, ona vam je kurva i možete raditi s njom što hoćete. Eto, to je dar za vas od vašeg šefa. Tako da mi ispeglamo sve te naše probleme i nosite si ju, evo vam je. Dobar, Bravo. dobar dan, društvo. Ja sam Ružica, pušim, ližem, jebem se ko štuka. Kako god treba, kako šef naredi, tako ću ja raditi za vas, nema problema. Šef se zadovoljio s menom, ja sam mu pokazao što ja znam. Znate šta, zna svoj posao. Ha, istina je šta šef govori. Dalje, ako želite možda me jebat u šupak, morat ćete mi prvo namazati sa kremom, jer bez kreme, znate i sami da ne ide bez kreme, ako ste ikad jebali ženu u šupak, ali drugačije me nećete jebat. Dalje, pušit ću vam, ma isisat ću vam zadnji komadić sperme iz vašeg kurca. Bravo. Jer vidim da ste nezadovoljni u ovoj kancelariji svi do jednog. Zato ću ja promijeniti ovdje atmosferu i mislim da ću morati sve isisati iz vas zadnji komadić sperme. Jel vi mislite da je uopće to pravilno od mene što ja vama govorim, a? Jel mislite? Da, sigurno, sigurno. Ovo drugi put, ako vas zateknemo ovako nespremne na radnom mjestu. Šefe, šta vi mislite o tome? Da li je pametno sad da svi tu počnemo jebati umjetne ove pičke, a? Šta mislite? Daj, donesite mi te umjetne pičke ovdje i gotovo. Sad smirite se. Sad ću vam dati jedan po jedan komad umjetne pičke. I svi ćete morat da jebete te umjetne pičke za stol. Što? Što? Ma nema tu ko neće da jebe. Ja ne. Macane, izvoli to tamo. Ima da jebeš dok se ne svisneš, dok se ne oznojiš, zadnju kap znoja, ima da ispustiš tu, da. Šefe, vi to ne morate jebat, vi imate moju picu slatko obrijanu, ono na trokut. Šta ti hoćeš, to ti je med budalo jedan za potenciju.